Drop it. Ja piko i ja. Report, piko s glupog čempiona mislim. O, izvin, ti si piko veoma pametno. Ma znaš koliko je teško od jedan igrat. Znam, klikneš W, privučeš ga sin i gotovo. Klikneš Q, baciš ult, baciš W, E, čovjek nestane i ti si kao pametan. A što mene dudara, ja i malo i tebe. Hoću na veliko... Ma? Loš si. Brate, znači stoji čovjek u krugu, vidi, drži W. Reportat ću ti sine, reportat. Tim. A da, nemoj. Neka, eto sad ćete stanovat. Opa. Isuri kud 200, bola. Imaš smajt? Gdješ neko kradu, nemam. 4 Ne. sekunde. 2. Ne tuc ga. Ne! Sekunda, braca. Koliko sam Pa loš? ja uzadio sekundi, znači. A umri. A da, brate, šta je ovo? Hajde, braco. Hajde, braco. Može umret, lik. Umrećeš, koliko si glup. Aj, nemoj. Nemoguće. E, gdje sad je to bijem. Da neko je help. Umreću. Umre si. Dobro si. A naša buba ne mora da kreni, ovaj stavi, vidi ovo, vraćaju je, bukvalno je vraćaju. Pa vrati je svaki put. Pika retardirane čempion, ne mogu da pomru svi od si ide. Pa šta mi kupiš jeboti? Aj, bot, pomozi. Eto, meti me, ne zada. Opa, gdje si ne pošao? Da li će nam pobjeći? Oči kurac. Htio sam ga izjebao, znači, usro sam čovjeka. Umro sam. Nisam ne vidio kad sam umro, braca. Brat vas ogradio. Aaa, prođi. Moraš zalet. Sad. Pa zalet se, pomozi, brat, fizu. Loš si, braca, ja ne vjerujem koliko si loš. Nemoj vam reći, nemoj me. Ali 4 ih je, braca. Koliko si loš, ja ne vjerujem. Pa to brate, pa duša bacim W i ona živa, kako? Ovaj Zed, nije da je loš. Čovjek je glup. Ne, čovjek je glup. Sve si rekao, brate, sve si rekao. Eto i mene. Aj. Jebem li ti... Da može li umri? Pa to bude... Umri, ubiće nas, brat, velikost. Biješ, sad kad krene brat Anivija, znači... Velikost, on... Nešto pade sa stola. Više ko. Više ko. Ne! Ku. Više ko. Čovjek je sve isjekao, znači... Ja zaboravim da odim druže, ja zaboravim da mogu bacat Q kad doći malo kad ne. A ljudi, ja ubijam dvojicu sam. Ja sam spremam Q bolan, tad ćemo ostalo više. Ček. Ja penta gore, bog te jebam. A beži bolan. Kvadra, ajde pentu uzmi da ti jebem sve po redu. Nisam gubio. Ajde, možete lovcu, brate, svi. A to je to, dobijate. Eto, on je posljednji. A sad kad vas Anivija riješi sve. Loš sam. A što te nema, brate? Umrećeš. Brate, pa da, evo ne mogu vjerovat. Report, 100% report ide. Znači, puknem ga iz... Ela, izom kurac. Jebamo svoj mater u pičku. Loš si, brate, loš si. Ovo je ovdje. Aj. Pa da, brate, pa prođe kroz mene... A što je ovo, je odjednom 4 čovjeka? Ajde, braco, radite nešto. Tač, da damage, ja ne mogu udat. Umreći. Ne mogu udat. Bravo, glupane. Jedva si preživio, glupane. Sve strođe pošla. Koliko sam dobar, ja ne vjerujem. Sad što kako ja rješavam gameove. Ne, bože!
Koliko malo, brate. Kriješi. Koliko malo. Duže tako je meni 0.80 attack speed. Pa kaj ga privziješ, ima ajkid. Jeb ti se, ja ću endat game. Ajmo fight, brate. Ubit će me, ubili me. Na kraju ću nas završit buk. Gledaj se ovo. Opa. O ne, ufatio me. Ubio me mrtvi neki s hukom. GG. Lagano. Koks. Zemal da nas pobijede, ja govorim lagano.